大家平安，大家拜督促阿家们们，那么该今天呢，属灵法，saka督促阿家们们，那我家属不应该开诺cemas，imazai tua vin atsan，imazai tua sepaca sulatan，imazai tua 10 katu sepaca karan， paju 10 katu 5 karan。Amasanita imazai tua 5 sulatan， imazai tua ita karan， patu 70 katu 2 karan。创世纪4章24节到25节，5章1到32节。Pai, matavel uta ti Adam katoa skel, sa puala kati iwa toa waalai. Sikura taken nuat semas toa ko ala ka waalai. A patawari te yapo a pinapatsay ni Kain. Aya sa papungadai toa ti sita. Ti sita puala katoa waalai sa papungadai toa ti Inos. Kemasi toa zonga aichua ngadan ati Yehova mawana ngadan nuat semas ayanga a chau sa paalai aichu kai nuat semas silmi chiki mazai toa 创世纪的4章25节到26节。Saka aichu masanita la 创世纪5章1节到32节。Ayat toa nekano silmi chika kena charsena kinu sepui nanga gemado patsung mana sini pasamarau toa Yatang的后代tina pulingaringau toa chua sevaritan tayau sakatu chua kajaman-jaman asini putarwan tanuken 蒙主喜悦，子嗣相传。创世纪1章记载，起初上主以自己的样式造人，有男有女，他赐福人类，要人生养众多，遍满田地。于是人类生养儿女。亚当是上主所造的第一人，他的长子该隐杀了亚伯之后，伤心的母亲夏娃又生了一个儿子叫塞特。他说，上帝给了我一个儿子，替代被该隐杀害的亚伯。塞特的个性像亚当谦和顺服，得上主喜悦，使夏娃的心得到安慰。亚当是上主按自己的形象，用地上的尘土亲手所造的人。尽管他活到930岁的长寿，最终还是面临肉体的死亡，归回尘土。而他的第7代子孙以诺，长久与上主同行，最后由上主接走，未经历死亡。对照耶稣的家谱，耶稣是大卫的子孙，大卫是以色列雅各的子孙，以色列是亚伯拉罕的子孙，亚伯拉罕是挪亚的儿子闪的子孙，挪亚是以诺的子孙，以诺是赛特的子孙，赛特是亚当的子孙，亚当是上主按他的形象亲手所造的人。可见救恩是从上主而来。Sinaya pasamarau janutin tu soa kajama-jaman. Sakatu soa kajama-jaman na sinipaki ni menimijanutin. 我要如何成为上主所许悦的人，让子嗣借我蒙恩福。Sinaya tu soa kajama-jaman. Saka kainuli. 慈爱的上帝，感谢你让我有机会来到人间，成为你的儿女，领受你的赐福。求你教导我成为你喜悦的儿女，好让我的子嗣和周遭的亲友因我得恩福。奉主耶稣的名求，阿们。Mali-mali tu suka zaman-zaman nama kajinana patsung akilarai tuamana sabalitan tayau saka latinana pulingalingau Tije inati initina cemas saka nakuya malim latinana kipalarenga palarau tuaca cemas ati Yesus Kristus ayakana pasemarau saka latinana suliva tu sojakin adavan taca 平安